Għal xiren ta' koppji Maltin, it-trattament tal-IVF kien dak li qatalhom xewqithom biex l-ewwel darba saru ġenituri. Sa ftit ta' snin ilu dan it-trattament seta' jsir biss minn dawk li kellhom biex iħallsu għalih, sakemm l-Gvern beda joffrih blaħlas lil kull koppja. Fl-ewwel konferenza tal-Malta Infertily Network, Kien L-Uniku, persuna li flimkien ma' seb tagħha pruvaw l-IVF barra minn Malta iżda ma rnexxiex, qalet li tinsab kuntenta li l-proċess issa se jkun iżjed faċli. Tkun hawn Malta, it-trattament huwa b'xejn kemm tixtri l-mediċina u tibqa' ġo pajjiżek hija ħafna iktar faċli u tnaqqas mill-burden ta' ġa li tkun għaddej minnu għax inti l-IVF hija ġa komplikata kif inhi. Anita Finċem, Pollakka ta' 45 sena li għandha żewġ ulied permezz tal-IVF, qalet li dan kien l-unika mezz li bih setgħu jkollhom it-tifel li llum għandu 8 snin. It was clear that IVF is my only chance to have children. So we've decided to go for IVF. Well, it's now 15 years ago. In fact, today is exactly 15 years since I had my first embryo transfer, which resulted in birth of my first son, who is now 14. And 5 years later, I had another transfer from the frozen embryos created at the same procedure. And from that I have another son, who is now 8.5. Il-psikoterapista Donja Xikluna qalet li r-raġel bħal mara wkoll jgħaddi minn proċess diffiċli ħafna, proċess li ħafna drabi ħalli fuqu effetti psikoloġiċi. Il-mara tgħaddi minn ċertu problema u mill-hormonal changes u affarijiet hekk. Biss ma nistgħux ninsew ir-raġel lanqas. Illum nafu li l-problema ta' kemm fuq il-mara hija fuq ir-raġel. Allura hija painful ħafna għalih għax mhux qed jifhem. Fil-konferenza l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern jaraf id-tbatija tal-koppji li għandhom problema ta' infertilità u żied jgħid li jinsab impenjat li fi ftit tal-ġimgħat oħra tibda d-diskussjoni fil-Parlament dwar il-bidliet fil-liġi. Minata ħadd Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia qalet li liġi l-ġdida se telimina d-diskriminazzjoni u se tagħmel l-IVF aktar aċċessibbli.